Isinkwa sakho sekuphila lamhla sisithathela encwadzini yetihlabelelo eMahubo 34 verse 8. Aseninambithe nibone ukuthi simakathe muhle unemusa. Angiwafunze ngiwabhekise kuwe. Ase unambithe ubone ukuthi simakathe muhle unemusa. Ase unambithe ubone ukuthi simakathe muhle unemusa. Kudla lokwatiko kuthi kumnanzi kuyavama kukuvimbela ekudleni lokunye lokumnanzi. Mawufika e-restaurant noma esitolo kulesinye isikhathi uvama ku-order kudla noma kuthenga kudla loke wakudla wakuva ukuthi kumnanzi bese ugcina uhlala u-order kona uphile njengakuthi same noma sewakhomba kona lokho nje lokwatiko ngoba wakuva ukuthi kumnanzi. Ungasachubekeli ekujuleni bekuva lokunye kudla longahle nako ukuve kuthi kumnanzi. Ekuhambeni naNkulunkulu kuba kunengi kumati uNkulunkulu ngetindlela lesitetayele bese sigcina sihlala lapho. Kungaba kumati uze wetayele mangingabekisa ngemnikelo uze ugcina wetayela kuthi mine ngihlala la kunasimo nasi. Maria uma bengingabala abantu eBhayibhelini le kwati kwabo kwayitolo kwacishe kwabavimbela imimangaliso ngoba bebangasafuni uma bengingabeka kanjalo noma ngithi bebesaba kunambitha uNkulunkulu ngendlela lensha labangayitayeli. Wekucala nguMaria. Maria lwati lwakhe kuthi ngeke utale umntfwana ungayati indvodza. Lo lwati lwakhe lwacishe lwamvimbela kubona simangaliso saNkulunkulu. Wacishe wanganambithi tintfo letinsha ngaNkulunkulu. Abraham na Sara makatshelwa Sara ukuthi utawuba nemntfwana wathi awu sengimdzala kangaka. Kwati kwakhe kuthi umuntu akamtholi umntfwana sekamdzala njengaye kwacishe kwamvimbela kuthi abone ummangaliso waNkulunkulu. Philip kwati tibalo kwacishe kwamlahlekisela kwati ukuthi ngetinkwa letingu-5 netifishi letimbili bantfu emadvodza langu-5,000 angadla esuthe kusale. Maria umnakabo Lazaro bekanelwati lwekuthi emva kwemalanga langu-4 umuntu usuke sekanuka. Jesu wathi kuye akususwe litsha wathi Maria hayi sewuyanuka lo muntu. Wacishe walahlekelwa kubona intfo lensha leyentiwa nguNkulunkulu ngenxa yelwati lwakhe. Indvodza yelithalenta linye ngekwesaba kulahlekelwa kwati ukuthi kuriski phela kuthatha lutho lwakho bese sewuyazama kukwanzisa. Wafihla azange athole lenye imali leyedlula lena bekavele anayo. Ngalesinye isikhathi ngete kwaba ngitotonga etikhatsi kepha kuyenteka ngalesinye isikhathi bantfu lobatiko bakuvimbele ekuhlanganeni nebantfu longabati lebe ungaba semathubeni lamahle uma uthlanganise nabo ekuchubekela phambili. While ngeke ngithi balahle labadzala kepha ungendi bangani labadzala bakulahlekisele ematfuba ekwati labasha. Ungavumeli lwati lonalo
lukuvimbele ekunambitheni uNkulunkulu ngalenye indlela. Ake sewutikhulule utiyekelele kuNkulunkulu uthi kuleli viki Nkosi, kule nyanga Nkosi, kulomnyaka ungapheli, ngifuna kukunambitha sengikuve ngalenye indlela. Angifuni lwati lwami lenginalo ngawe lungivimbele kuloku lengingakwadi ngawe lamuhla. Ngifuna kuba njengamaRiya lo wathi hhayi Nkosi, le bengikwadi ngiyakusarenda kuwe. Mina bengathi nje ukuthi umuntu kuze abe nemntwana kumele ukuthi mawesifazane alale newesilisa, kepha Nkosi asale kwendeka kimi lokusha lokungazange kwendeke. uNkulunkulu wenda tinto letinsha tayitolo tiyendlula, nawe tibeke kuleyo position kuthi Nkosi ngiyatiyekelela, I surrender all. Ngifuna kubona lokusha longakwenda ngempilo yami uma ngitinikela kuwe. Kumbe wena nje kuthenga utinikele kwekucala ngca kuJesu, kumbe utibuyisele uthi Nkosi ake sengitiyekele, ngifuna kukunambitha ngendlela longiyo sengike ngisuse i-taste lenzala. A new taste is coming. Nambitha uNkulunkulu ngalokusha, uyawubusiseka. Amen.